الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musidɓe julɓe yettore nden tabitani Allah subhanahu wa ta'ala iɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala iɗen insinanomo iɗen tuuba rutto e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen mawlo Allah e bone pittandu wonkiji meɗen iɗen mawlo Allah e bone wonkiji meɗen ɗin wona mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni o kon woni fewuɗo kala mo Allah subhanahu wa ta'ala majjini heɓanta ko on ɗon fewnowomo ono fewnama lawol fewngol en tori Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en ɗen du'ano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wondude e sahaba e maɓɓe ahali bayti e ɓeygure maɓɓe nden e kala jokkuɗo ko nelaɗo jokki on ha dargal daro wono kamɓe nelaɗo no ɓe makkiri noon kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba mofti an ɗen fof naata e aljanna sina on saliɗo sahaba ɓe landi nelaɗo komba salam to natudugal aljanna nelaɗo maki ko kala on saliɗo jokkude lan kala on mo jokkalilan ko on saliɗo natoyde aljanna on mo Allah subhanahu wa ta'ala inni wa in tuti tahtadu si on jokkimo tun haray on feewi ɗum noon hiɗen duwanimo kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e kala jokkuɗo ko nelaɗo jokki on ha ngal ɗo dargal daro na musidɓe julɓe بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات وإني حج ko lebbi andaɗi wonano woniri noon suumaye kadi ko lewru andandu joni mana si tawi woni hiɗen andi ko e lewru handu hajju hewtata mana lewru ndu hajjete e muɗum ɗum ko lewru waƙintinandu alhajju ashurun ma'lumatin ko lewru waƙintinandu a wata enude bon ko lewru ko an hajju ko sara nde faraɗa o immata yaha hajjoya wona noon woniri noon kadi a wiyata an ko sa'i falaɗa o horata lewru sumaye o way ko falaɗa horde o ko falaɗa horde so tawini ko lewru falila ndu Allah lan ɗon farli jule ɓen e horugol ndu lewru ndu Allah farli korka e muɗum ndu ko ramadana ko suumaye ayi ko falaɗa horde o a habboto suumaye hewta hajju kadi ko falaɗa hajjoyde o ko falaɗa hajjoyde a habboto ha lewru ndu Allah farli hajji e mum ndun hewta si ha hajjoya ayi ko ɗum wayni alhajju ayi ko wiyete hajju kon hajjoygol ashhurun ma'lumatum ko lebbi andaɗi ko lewru andandu koye nduɗo hajjoyte Allah subhanahu wa ta'ala wi non honnum faman farada fihinna alhajja kala on mo tawi hajjo ngon farlike ɗum honnum condition ji ko farlinta neɗɗo hajju kon fof farlike mo no tawa e majji honnum heɓugol ko hajjoroya a heeɓi ko hajjoroya a heeɓi kadi ko accana ɓe guure ma nden koɓe dépensora ha arta déjà woɓɓe no inni wo a heeɓi ko accirana ɓe guure ma nden embere hitande fi honnum par ce que e yii buy yawɓe hajju heddoyi toon hara ɓe artali bon joni noon exemple so tawi ɗo joni a hajju ngon ko bona bone ko nayi ɓune weggoy nder lewru haray hajju ngon fof gasi joni a mi accani dépense ɓe guure ande yeru lebbi ɗiɗi ay ɓay ko lewru woturu naga sasi neɓi ha mi waɗoyta toon nduya lewru haray mi arti
mi continue programme je mi wurnata ɓe nguure am bon yo Allah dandu so tawi woni on tigi yahi noon heddeyke toon a andi so tawi woni ɓe nguure nden ala ko toppitande ɓaawo ga ɓe soñjoto ko ɗum woɓɓe goo inni so tawi woni on tigi heeɓi ko yaara hajju heeɓi ko accira dépense ɓe nguura nden ko yahata hitande ayi hara a ñawlaki hay batte kadi a ñawlaki ayi on sayi haray hajju ngu ngu waɗɗike ayi on tigi ya wajja jonno ɓe wi honnum kala on mo tata danɗa hoore maɗa hajju ngu ngu farlike ɗum ɓe wi'i fala rafasa ayi haray rendugol ala ayi mana honum yiidugol e sonnajo haray ala na on tigi ayi on tigi reta e sonnajo mana ka hajju toon si on tigi ha yewtoye makka hay si tawi woni an e sonna ma yaadi makka a wiyata joni ɓay ko sonna an ni min yiiday ka hajju oy ɗum ala toon hay so fo an e sonna ma yaadi hajju on yiidata ɗum ɗon ala toon wala jidala yeddodiral discussion ka hajju toon goɗɗo waɗama toon ko metti discuta on tigi daari ko waɗɗalan no woniri noon hajju on fof ko soñdia so a daari attawaful kaaba wangagol suudu kaaba ndun yawgol safa yawgol mina yawgol marwa e goɗɗi goo e goɗɗi goo e goɗɗi goo lintota ko programme uji ko waɗete dewe hajjuɗen kon joni goɗɗo goo duɗɗoyama ɗum discuté daari ko waɗɗala daari ɗum ɗo waɗiri ni o way so on tigi waɗi ɗum ko hajju toon sa discuti goɗɗo ka nder hajju toon discussion haray hajju ma ngu boni ayi Allah subhanahu wa taala wi noon wa ma tafalu kala wo ko golluɗo min hayrin immorde moƴƴere ya alamuhu llahu kanko Allah subhanahu wa taala mo andi ɗum kala ko golluɗon immorde moƴƴere kanko Allah subhanahu wa taala mo andi onni on ɗum onni wata jawadu yooɓe siɗon yaade hajju yooɓe fa inna hayra zadi ko ɓuri moƴƴude noon e yooɓagol fof eyi a taqwa ko kulol Allah nde tawde condition ji neɗɗon ko hajjureta ko fof heɓike nde tawde condition ji ɗin fof ɗi timmi hande kadi haray kon ɗum wattoto ɗon a taqwa ay koko wiyete kon kulol Allah ko neɗɗon haray yo jogo kulol Allah ko ɗum ko yoɓoto o yoɓoto ka hajju ɗi condition ji ɗo fof so tawi woni ɗi timmi a heeɓi ko yaara hajju a heeɓi ko accana ɓe nguure manne ko ɓe ñaama embere hitande si a yoɓaki kulol Allah ka hajju nafatama ay hajju ngu nafoytama sabuna noon dewe ɗen ɗe fof majje hay sina hajju tum piji ɗin fof ko kulol Allah ngol woni ko adi wata zabadu fa inna hayra zadi a taqwa ko kulol Allah ngol wona wiɗo kanko Allah subhanahu wona widiri noon ka donkim la yanaluhu lumuha wala dima'uha hay walakin yanaluhu a taqwa ay ka julde donki o wi si on hirsi dammi on itti sadaka ay Allah subhanahu wa taala inni kanko hewtoytamo tew ay hewtatamo ƴiiƴan ko hirsuɗon kon mana sa ittiɗo sadaka nodditiɗo jama e hirsaniɓe ɗo nayiɓe wulure tawi ko saabu Allah waɗirɗa ko saabu Allah waɗirɗa est ce que Allah no haaja e tewma ay na ƴiiƴam ma Allah haaja Allah wi noon on yanaluhu a taqwa no hawroya e makko kulol ma Allah ngol sabu sadaka waɗiraɗo saabu Allah ko saabu Allah waɗirɗa woni kulol Allah ngol hewtoyama kono piji ɗin fof si tawi woni ɗi timmi si tawi woni kadi kulol Allah ala haray kanko Allah subhanahu wa taala o ƴettata dewal ngal a yanaluhu a taqwa wa tazawadu yooɓe ayi fa inna hayra zadi ko ɓuri moƴƴude yooɓe te kon a taqwa koko wiyete kulol Allah kon kanko Allah subhanahu wa taala wiyo num o wi wattaquni huleelam min Allah ayi ya ulil albabi onon yo joomiraɓe nendillaji haqqilɓe haqqillaji mum fendi huleelam min Allah ayi asani waɗi ɗo bii ko goɗɗum go ɓe hulata Allah subhanahu wa taala ko wona leɗɗe e kaaƴe ko waytata siga ɗen piiji e bantanje goyije gordo gardare ko ɗum ɓe hulata tawa hiɓe hula ɗum ko ɓe hulata Allah subhanahu wa taala no waɗi hulayɓe hay laaɓi ngol laawol ɗo no hulɓini o ta rewgol ko woni mal kono tiiɗi ayi Allah subhanahu wa taala inni
hulela min Allah ya olil albabi onon yo jomiraɓe nen dillaji haqqille on andu ko Allah tun yoni ko hule Allah subhanahu wa taala inni laysa alaykum farlaki e dow moɗon ala e dow moɗon junahum bakkatu an tabutahu nde ɗaɓɓoton fadal ɓural min rabbikum immorde ka joomi moɗon joni neɗɗo on si tawi woni o yahi o hajjoyi ha o gayni hajju ngu gasi fes fami siɗa mari mbuuɗi siɗa faala siko makka ɗon siɗa mari mbuuɗu siɗa faala a sooda e marchandise fiya addu kamen ga yeyita siɗa faala sa hajji ha a gayni hajju ngu gasi fes siɗa faala taƴa ɗum biye jara Dubai siko a commerçant sooda marchandise arta kama si hajju ngu gasi fes siɗa faala taƴa ɗum biye yara sini sooda marchandise yara kala ko annaba kala ko faalaɗa ay ɗum ɗon harmanama an takki hajju ngu gasi ay ɗum onni laysa alaykum fawaki e moɗon junahum bakkatu an tabuta hunde ɗaɓɓoton fadlan ɓural min rabbikum immorde ka joom moɗon ay fa isa afdaytum si on gayni min arafatin immorde arafa on ndi nalaɗo makki alhajju arafa ko wiyete arafa kon doreyagol arafa so neɗɗo fof neɗɗo so yeehi makka o waɗi piiji ɗi fof majji so yahaali arafa so o daroyaki arafa haray o waɗali hajju nalaɗo makki alhajju arafa neɗɗo on ko ma o daroyo arafa daroyagol arafa ko ɗum wonde hajju ngun tigi tigi o eyi ɗum waɗa subhanahu wa taala inni fa isa afdaytum min arafatin si tawi woni on gayni arafa on waɗi arafa on anda kadi hajju ngun gasi pes anda kadi bon seɗa faala siko makka ɗon seɗa mbaɗa mbuuɗi a sooda e marchandise anda kadi ƴokkotoɗa programme o adduna yankoje ma o seɗa faala yetta ɗon taƴa ɗon biye yara kala ko faala e adduna on ɗaɓɓa marchandise arta kama par ce que hajju ngul lanni o inni joni noon fazkurullaha jante inde Allah inda mas'ar al harami ka nokku Allah hormorteɗo mo yahi ha hewti makkatil mukarrama makka ka suudu kaaba ɗon Allah subhanahu wa taala ni jante ɗon inde Allah ay ka zikri abaakum wa saddu zikra ka suudu kaaba ɗon so on tigi tigi o tinni jantagol inde Allah e waɗugol dewe juula ko sabu dewal gotal ngal waɗuɗa ka suudu kaaba ɗon a heɓata baraji ngal ɗon hay nokku si wona ɗon ko baraji ko heɓato ka suudu kaaba kon ɗi wawata aduna o yaajude ɗi wawata heɓade hay nokku si wona ɗon kadi kono si Allah subhanahu wa taala newnanima ha a hewti ɗon ɓaya anda si tawi woni Allah no nenonoyma ha aroygol ɗon hay si tawni Allah no nenonoyma on andi ko wiyete hajju ɓe winni alhajju farilla on ko goto pette e nder gurdam maɗa an pop goɗɗo hajju ko nde wottere farli si moyen noon hino woodi si Allah no okkuma capacité bon hajjoygol goo hajjoya ɗiɗi hajjoya tati harma ay wiyaka hino harmi kono farilla on ko goto pette ay bon joni noon si a yeehi a hajjoyi ha a gani yo Allah dandu on premier fois ɗon bonirde on tigi ay par ce que ko noon woni farilla e hoorema ay premier ma hajju yo Allah dandu ɗum ɗon bonirde on tigi no hani tinnade e muɗum wona noon haɗaka si tawi no tigi no mari capacité ma déjà ko ɓuuri moƴƴude si Allah no nanima an a hajjoyi nde wotere e gurdam maɗa fof hajju ko nde wotere farla eɗa mari musidɓe e mara capacité hajjugol ahi mi tewni tan inade mi hajjoyi goo mi hajjoyi ɗiɗi mi hajjoyi tati nde tawde farilla hajjugo nde wotere petti Allah subhanahu wa taala farli kono yoɓangol musidɗa goto kadi o yaha o hajjoya mi sikki ko ɗum ɓuuri marde baraji edi ko mi hajjoyi taɗo goo mi hajjoyi ɗiɗi mi hajjoya tati sina hara ko fi aduna woni langi hajjoneyde wonano Allah subhanahu wa taala wir noon no woodi immotoɓe yaha ha ka suudu kaaba hara koɓe torotoɗon ko rabbana atina fi dunia hasana ay hara ko fi aduna tum ɓe torotoɗon Allah subhanahu wa taala inni wa ma lahum alanaɓe fil akhirati kala kara min halaɓin geɓal yawgol ha makka hara ko fi aduna tun toroto Allah subhanahu wa taala inni mo yeehi ha makka ko ya toro fi aduna toroɗa fi lakara rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhira hasana Allah okku men ka aduna ɗo moƴƴere okka men kadi ko lakara moƴƴere aduna ko ɗum ko heɓugol newende aduna mayre heɓugol jawdi kaalisi woni moƴƴere aduna heɓa ɓiɓɓe waɗaɓe barki heɓa rewɓe ɗoftiɓe ɗum sonnaɓe kelɗuɓe ɗoftiɗe ɗum heɓugol galleji koye tata kadi non peeji kode moƴƴere aduna
ay moƴƴere laakara nden ko maayugol naade aljanna Allah kono neɗɗo ko yo toro aduna o toro laakara ay bon ko ɗum waɗi ni si tawi woni tun on jantike si tawi woni on hewti makka ɗon jante inde Allah ka suudu Allah ɗon waskuruhu ay jante inde Allah kama hadakum wonano o fewniri on noon ay on sera ɗon labbayka allahumma labbayka la sarika lah walaka alhamdu la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu ay fajata ka ɗiɗo piiji jantoɗon inde Allah ko heewi o suudu Allah hormortedu ay wa in kuntum on laatnake min qablihi ko adi Allah fewnude on famina on l'islam la min ad-dallin har kon jaaɓe yimɓe majjuɓe ay Allah subhanahu wa ta'ala on wa ma uridullah min khairin yufaqihu fi ddin Allah subhanahu wa ta'ala inni kalam o falana moƴƴere ko diina l'islam kon o famintamo innama yakhsha Allahu min ibadihi al ulama'u Allah subhanahu wa ta'ala inni ko hulatalan e jiyaɓe am ɓen ko hulatalan e jiyaɓe am ɓen ko jangguɓe ɓen ko anduɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ni irifuni qabla an ta'buduni fa in lam ya'rifuni kayfa ta'buduni andelam min Allah ko addi on wadde deval wiide ɗon de si tawi on andala min Allah ko onno wawa toon waddede deval innama yakhsha Allahu min ibadihi al ulama'u ay kono so tawni o anda Allah arano no huliramo arano ko wayno noon kadi noon gay piiji adde an koye ɗin est ce que si ha anda goɗɗo aduna ɗo ɗa wawi sifade mo sa yiɗen jooɗo ɗo sifo ɗo histoire neɗɗo wurnoɗo duuɓi maynoɗo hari mama sora men hay siwaka heeɓe hay manta sora men hari siwaka heeɓe hiɗen jooɗo ɗo hiɗon sifo ɗo histoire yimɓe andanɗa maynoɓe avant indépendant hiɗen jooɗo ɗo en sifo histoire kono waɗi ɗum ko gandal par ce que histoire on hino winda hino waali en rewi en janggi eyi Patrick Lumumba ko ni woni histoire makko ko ɗum ɗo feƴƴidi eyi le président Senghor ko ɗum ɗo ɗi histoire makko no winda waali sa janggi anday ɗon Ahmadou Sékou Touré waka zalika ko ɗum ɗo ɗiɗe ko ɗum ɗo laam makko ko ni Patrick Lumumba ni ɗum ɗo yananda hoore maɗa maynoɓe avant koyete fayde indépendant iyaɗo pay ko hande kon 10 ans 15 ans no jooɗo sifo histoire Amadou Sékou Touré kono waɗi ɗum ko gandal ngal bindi ɗi no winda waali ka est ce que si o janggano wawa sifade ɗum la innama yakhsha Allahu min ibadihi al ulama'u sa anda goɗɗo watamo sifade kono Allah subhanahu wa ta'ala ni andelan taw si wawala rewde ayi ko ɗum o inni jante inde Allah wona no fewriniri on noon hono woni fewnugol on andingol on l'islamu on ayi kama hadakum wona no fewniri on noon waɗi noon wayi kuntum o laatotake min qablila min ad-dallina fewno kon anda l'islam ata kon jaaɓe majjiɓe yoni sa nari wona nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hari o miijoto nde o arno yi o andi mana ɓay tun Allah falamo fewnude ko ɗum waɗi neɗɗo ko ɗum woni neɗɗo ko alqassamu a ko ɗum woni banu adama ko neɗɗo taskotoɗo calcula anda enede o taguɗo enede o aduna enedi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi hon o wi kala faalaɗo yiwdemo kanko Allah kala faalaɗo yiwde Allah aynayni guite oni ndaaru ko tagi kon laysa ka mislihi sayum an neɗɗon hoorema taw ndaari hoorema ko honno tagiraɗa ndaara ko no ardade ndaara ndi leydi ndaara ngu kamu ndaara ngenange ndaara ɗe pelle ndaara yettidirgol jemma e ñalorma a anday Allah subhanahu wa ta'ala ni kala faalaɗo mo andude yo ndaaru ko taggi kon jooɗoɗa taskoɗa enede Allah ino woodi enede o waɗɗo ɗum ɗo hino woodi bon o wurnowo warowo ko goto enede o hino woodi taskoɗa ene tigi tigi mi tefi mi anda fi o sa defte ɗen jangga sabu yino ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni kono waɗi nelaɗo o miigotono fi Allah ari on say o andi taguɗo ɗiɗo piiji no woodi kono ɓay o anda ko honno rewirtamo
ko ɗum o yahayno ka fammere fa har qira ka seydina jibrilu tawnomo toon ɓiƴimo inni yo janngu o yahayno ka fammere o weddo toon ay hara mo miijo fi Allah kono o anda par ce que o janga ay ko ɗum waɗi ɓeni neɗɗo kala faalaɗo andude Allah o weddoto ɗaɓɓowo gandal a weddoto koy ko ɗum woni weddagol heɓalngol tan gandal ngal ay ko wona noon goy enen hoore men ananayiɗen enen e poydange ɗaɓɓere kaalisi yadata goy en wolata ɗum wolay ɗum ye poydange ɗaɓɓere kaalisi yadata goy yo dogudo e ŋañu teppe yadata sa ini ɗo joni an sa joni si ƴettiɗo settere bimbi a yahi e weeli foti ya jokki pagaya a nangue mutti ay mike arti kama a ɗaɓɓali hay ɗokkuno heɓira tan maaru ɗa jokki haaju ma est ce que janggo janggo ɗe tan ƴini innede milliardaire jo maɗa tan ƴini gaɗugol goɗɗum ay si a faalama heɓude jawdi a hilnoto ɗaɓɓere ma nden a tawi ko ɗaɓɓere ma nden ma pimma ka na ɗum inneten awa neɗɗo faalaɗo gandal kadi si a faala gandal a haɓanayi ɗum tan a weddoto haɓanayi ɗum tan ay ko ɗum waɗi nelaɗo ndo faalano andude Allah o yahayno ka fawre fa har hira'a o naatoya toon o weddoyo toon kono sa noon haare o andi Allah no woodi kono o anda no rewiramo ay ko ɗon noon seydina jibril no tawi mo nanguimo wimo iqra ɓiƴimo ay o inni janngu nelaɗo maaki oyni lagara oyni mi janga honnum mi janga mi annu mi jangata mi anda fosi komi janga o ɓiƴimo kadi ha timmi laabi tati o inni iqra a janngu bi ismi rabbika inde joomi ma ay allazi on halaqa tagodoma wa halaqal insana o tagi neɗɗanke wa allamahu o andini neɗɗanke o mala yalamu hunde ko anda ko gandan ko ɗum watama andinde ka andano siga ko wolɗen ɗo kon joni pay kon 10 ans hande e jooɗo ɗo sifo fi histoire le président Senghor ma histoire Ahmadou Sékou Touré histoire Patrick Lumumba histoire Almami Boubacar Biro ko e tata ɓeɗo ko goɗɗum ko gandal ngal waɗi ɗum par ce que ɗum si windano ka waali hino jannede histoire mum hino jannede pay kon 15 ans 20 ans wawayno famude ɗum jamanu men hande wawata no famude ay o wi janngu ko ɗum sayno ko ɗon waha yo fuɗɗi arde e makko ay bon neɗɗon si tawni o janggali o wawata andude Allah subhanahu wa taala oni jangge mana min mana oni fazkurullah jante inde Allah kama hadakum wonano fewnirno on in wa in kuntum on laatnoke min qabulihi ko adi on famude l'islam on lamina dalina kon jeeyaɓe e yimɓe majjuɓe ayi no neɗɗon o wanni ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala o woɗi alyahuda annasara ko ɗum wayni woni hayril makdubi alayhi gara wona ɓe tikkanɗa walla dalina wona ɓe majjinɗa ayi oni ko alyahuda annasara par ce que fiyo ɗum hiɓe rewdi Allah e hoore majjere ayi wa qalatil yahudu laysatu nasara ala sayin wa qalatu nasara laysatul yahudu ala sayin wa hum yatluna alkitaba summa afidu min haysu afada annasi bon nde yewtere ɗo ko wonɓe makka ɓen woni ko fewtina oyni noon on say noon wangoyo ɗon nokku ka yimɓe nokku ka jama on fu wangoto ɗum ko ɗum woni ka suudu kaaba joni wonɗo makka jibinande makka kamɓe kadi ɓe hajjay wona iwruɓe parti dallo monde no ariri hajjirgol noon kamɓe kadi ɓe hajjiray noon joni min fi ko makka mi jibina ayi ko ɗon makka ɗon mi hoɗi fi si hajju hewti est ce que mi wiyay mi wonay ka suudu am mi hajja ɓay hajju ngon ko ɓay hajju ko makka waɗete min ɓay ko makka ɗo mi jeeya mi woni ka nder suudu am ɗo mi waɗa ɗo hajji mi waɗa ɗo komi faala kon o way yeɓuɓe biye avion ari cippi ka suudu kaaba ko ɓe wangotoɗo min kadi mi yalte ka suudu am mi ara ko ɗon ko ɓen ɗon waɗi ko min kadi ko ɗum mi waɗata eyi mi wango summa afidu min hayso afada nnas mi wiyata ay ko makka mi jeeya mi wonay ka suudu am mi waɗa ɗon hajju o mi aray ka suudu kaaba ka hurum ko ɗon min kadi mi watta hajju angu mi tawi koni hajju angu sillu wastahfirullah insinane Allah subhanahu wa ta'ala insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala ko hunde ɓurde e moƴƴude par ce que neɗɗo si feƴƴi janngol alqur'anul karim si feƴƴi janngol alqur'ana ala ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓattorte ha hewti insinanagol mo ay astahfirullah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar walillahi alhamdu wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala hawla wala quwwata illa billahi l-azim. ay astaghfirullah wa atubu ilayka, astaghfirullah wa atubu ilayka min kulli jambin, ko yitata siga ɗiɗo pinji. ay nelaɗo maki insinane Allah min ko ɓuri fanɗude e nder ñallal ngal mi insinoto laabi temedere, ko ɓuri fanɗude mi wiya astaghfirullah astaghfirullah laabi temedere. ay astaghfirullah hino tawa e ko hebbinta ko teddinta peese moƴƴe on tiguiɗen yawmal qiyama. ay astaghfirullah heefay kadi itta bakkatu kala ko woni e neɗɗo on. ndaare tun malaikaɓe jokkuɓe neɗɗo on ko windowo moƴƴi e windowo bonɗi. eyi ko windowo moƴƴi on kon woni windowo bonɗi ɗin. neɗɗo so tawni o waɗi bakkatu, malaikaji windowo bonɗi on fuɗɗata windere tun o malaika ne tawde hara windowo moƴƴi on ko laami o wiya oyno accama ɗon ha dara so insinoto. eyi neɗɗo noon so waɗi bakkatu tun o yawi tubodiroto o wiya astaghfirullah o nesiti anda kadi malaikaji on so wi tun astaghfirullah malaikaji on ala windude hande kadi. eyi si neɗɗo so waɗi moƴƴere won tellement que Allah no yiɗani tagore nde moƴƴere, sa waɗi moƴƴere on ɗo yaggani kum wadde a tawi malaikaji windowo moƴƴi on windi. kono sa waɗi bone o wiyay malaikajo windowo moƴƴi on ɓay kanko laami windowo bonɗi on o wiyay habbana mo ɗon taw ha dara so tawni o insinoto tuubo o rutto. eyi neɗɗo noon so tawni hande kadi noon o woni o tubali o rutti o tabiti e bone on ɗon, on sa noon malaikaji on hande kadi winda. eyi kono andi nelaɗo maaki o nelaɗo no maaki ren yiyaɗo ndoya arno wi nelaɗo tindi nan komi wowla konngol ɓurgol e maɓɓore nelaɗo maaki la yanalu li zalika astaghfirullah, mana ɗengal ma ngal yo ngal hecciɗiri jantagol inde Allah insinanagol Allah subhanahu wa taala. ayi bon on andi astaghfirullah yi c'est très important ko nelaɗo maaki kon min ko ɓuri fanɗude nde tawde noon nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa taala ini Muhammadu a yafanama bakkatuji ma adiɗi e sakkitiɗi. oɗo wi ñallal ngal o insinanto Allah subhanahu wa taala ko ɓuri fanɗude kon ko ɓuri fanɗude laabi temedere, mana hara nden ñande ñallal ngal o memali astaghfirullah o insinaki fes. hara nden ñande o wiyali astaghfirullah fes hara ko ɗum o konti o waɗa e laabi temedere, sina ɗum na ha laabi temedere wolete. par ce que fi hon ɗum ɗon hino tawa e ko hebbinoyta peese goɗɗo moƴƴi on tigui ɗen yawmal qiyama ka moƴƴi on tigui. ayi hino ittay kadi bakkatu ittay bakkatu ko laɓɓinama e bakkatu ko waɗi noon neɗɗo wonduɗo e bakkatu si a toriki Allah o jabinta, neɗɗo wonduɗo e bakkatu fewtata Allah o toro Allah, Allah jabina duwa o. no holɓinigoy ko ɗum waɗi hande baba jamanu men hande ha hay innaɓe du hino janggi kilifaji yaheteɗi jooɗeji woni ko Alhaji Kaari en ni, ko Ceerno Kaari en, ko waliyaɓe ɓen ni no tori ha ronki. ay torama duwama huucama haacama ha ronki Allah subhanahu wa taala ala e jabinde ko ɗum waɗi ɗum. par ce que nelaɗo maki goɗɗo fof goɗɗo wonande julɗo goɗɗo yo suɓu ko ñamata wa man yuqa suha nafsi fa ulaika humul muflihuna. kala dandaɗo dereri wonki mum ko on woni ko malaɓe. ndaare wona mawɓe men aditinoɓe no almami Boubacar Biren ko ytata saga ɓe kilifaɓe aditiɓe diina. eyi kamɓe koko ɓe goldiri jiiɗe maɓɓe ɗen kon ko ɗum ɓe ñamayno sa baɓɓe e hoore muɗum kamɓe ɓe gollayno anna baɓɓe ɓe gollayno koɓe gollani hoore maɓɓe kon ko ɗum ɓe ñamata lakkere maɓɓe laaɓune ren. eyi e haydaka ko patororu momɓoto to million ji ɗi anda ɓe heɓori adda hibba e hoore maɓɓe ɓe jaɓa ɗum ɓe ñaama. enen noon hande ko honno yo aru tun. eyi bon par ce que kamɓe tare tun annabaɓen e waliya e men moƴƴinoɓe feƴƴiɓe kamɓe kala ko ɓe torino Allah jaabinay. eyi Allah subhanahu wa taala ini si tawni hara on mawninirno Allah no hanama hawno hawdir hara on hulino Allah no hana wayrede noon. eyi so wiɗo joni Allah saƴi ndiyam ɗan saƴa e heña. eyi Allah subhanahu wa taala ini sen hulino Allah no hana hulirede noon sen wi Allah se ki lekkiɗa yo ki ɓoro ki ara ki ɓorotono ki ara. eyi kono ko kulol Allah ngol neɗɗo so tawni o ñaamay kala ko o ñaami kala ko ari o ko sago bon on ko honno o wawata fewtirde Allah toro Allah subhanahu wa taala jaabina Allah jaabinta. eyi kono hino tawa e ko wallata goɗɗo jaabingol du'a suɓugol ko ñaama. eyi
yon tigi subu ko ñamano harmi walla hino dagi eko watto eka waloto ayi kono waɗi so inni insirana gongol ɗum ɗon hino laɓɓina neɗɗo e bakkatu hino hebbina moƴƴon tigi ɗon yamal qiyama kadi wallahu allah ay inna allah no allah khafurun ko haforowo bakkatu rahimun yurmeteɗo neɗɗon fi si a waɗi bone bon kono si a tuubi tun a rottiki a insi nekki allah subahana wa taala ko yafotoɗo allah subahana wa taala ne hey kono on e jiyaɓe am waɗi ɓe bakkatu ha muti e bakkatuji ɗin tuuɓe ruttoɗon allah subahana wa taala yafoto bakkatu ay ko ɗuuɗi o tuuɓe ruttoɗon ko allah subhanahu wa taala oyni fa isa qadaytum si on gayni manasikakum de moɗon ɗen fazkurullaha jante inde allah ka zikirkum ay wona jantortoɗon a baakum inde babira e mawɗen ɗon aw asadde zikira ay ma ko ɓuuri ko jantortoɗon inde babira e mawɗon ɓen kom faminan nas no jeeya noon e yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wiya rabbana jami amen atina okka men fo duniya ka aduna eyi no woodi yahoɓe ha makka ɓeyna allah ey minen ko fi aduna addi men ɗo nani okka men aduna eyi allah subahana wa taala inni gasi wa ma lahu ay ala naɓe fil akhirata kal akhira min halaqi immorde gueɓal ala ko moƴƴogoy hiɗa wawi yaade makka toroɗa fi aduna allah subahana wa taala okki aduna o nette okkama ha yonna noon goy ɓoy ko aduna fala o jona ɗum ha yonna o wi noon lakara mara toon fiftiru lakara ko wiyete moƴƴere ko miskala jaratiga mara ɗum eyi andi enen no waɗi koyen famade ay ɗo joni goɗɗo ɗo heɓa ɗo wona ɗo patrore milliard min aɓi sappo makka darni juudirɗe nanggam ayi ayi kono kanko e hoore makko iya joni iya ɗo joni goɗɗo naɓa ɗo joni wona sappo ha makka ko fandi fandi kon ko hoora o naɓi sappo makka ha hande o meeɗa huttirde ka makka woniri o taƴa billet avion o yaa leyɗe wonde ha yeeso makka wona sini en inde en ɓen ko yeeso makka woni o taƴa billet yaa ha toon ɗaɓɓoygol aduna marchandise arta na hande o yeɗata makka o naɓi sora makko o naɓi nene makko o naɓi bamako o naɓi ɗum kono kanko hande o hajjo yaali est ce que ono gonɗini allah subhanahu wa taala allah ha jakay ɗum ɓe o naɓi ɓen hino mari baraji hajji maɓɓe ngun kono kanko 50 o mara par ce que o gonɗini allah sina ɗum si a heeɓi ko yara hajju ko an fa hajju ngon farli taw on andi yiya yimɓe ɓen kadi no diskita ɗon yimɓe fami kono wodi ko en famali e o hajji no yaali nene makko o hajji no yaali baba makko allah subhanahu wa taala inni e ko farla hajju ko ommo hajju ngun farli ko on heɓuɗo mbuuɗi ko hajjiroya eyi an ko an piti pitini a heeɓe mbuuɗi feere naɓugol goɗɗo hajju en tant que julɗo haqqen ko an taw hajju ngun farde ko an hajjoyta taw si hajjino ya goɗɗo amma mo heɓade jawdi ko hajjiroya on hajju farlakimo eyi haɓi ɗo mbuuɗi joni a hajjino yaali nenema walla bamma e ko ɗon o yeeyo hajjoyo hajjino yaali nene makko oy yahay hajjoya sa heeɓi jawdi ni sa arti a hajjoya arti moyen heɓoyke naɓa nene ma moyen heɓoyke naɓa baba ma moyen heɓoyke naɓa sonna ma moyen heɓoyke naɓa o kono hajju ngun ko an farli taw ayi haɗa hoɓɓe ko heɓay ɗo mbuuɗi darna ɗo juulirɗe si wagutu yewtiɗo haaji mum ala tottugol wagutu haaji mum ala e dewal ina finantude noon l'islam ina finantude l'islam sikka no heɓude moƴƴere o woye par ce que neɗɗo en tant que a gonɗinali allah subhanahu wa taala taw eyo joni a heeɓi mbuuɗi a darni juudirɗe eyo a ndile jaka ko ma juulugol no moƴƴi ƴeeɓen hino arde juula asi fi a darni juulirde an haaju ma ala e julde est ce que si yimɓe ɓen no arde juula ɗon fi a darni juulirde an noon a juulata est ce que keraɗe mari ɗon baraji teftiro allah subahana taala walidata ɗum arɓe noon juuli ɗon ɓen allah ƴetta e julde maɓɓe nden allah jaɓanayɓe kono an darɗo juulirde nden feftiro a mara ɗon kon to goɗɗo heɓata gollata naɓa goɗɗo hajju heɓa embere baraji ko hajjoyi ɗo en heeɓi kon darna ɗo juulirde yimɓe 1000 personnes si ari juuli ɗon heɓa ɗon baraji embere goto kala ko juuli ɗon kon ko ɗum ko tawde haran kadi hiɗa jaaɓi allah subhanahu wa taala hiɗa jaaɓi diina kan hiɗa respecte ayi si a naɓi goto makka o hajjoyi embere baraji ko heeɓi ton wo si ko an kadi siko a julɗo hiɗa respecte hajju a heɓay embere ɗin baraji ayi siko juulere darnuɗa kadi
an kadi a juulay a tottay wagutu ko ɓittanma o ko ɓittanma hiɗa respecté wagutuji ɗin joyi kala juuluɗo ɗon a heɓay baraji Allah jaɓete dubalante baraji ɗin par ce que ko waydata ko ɓay hiɗa faala moƴƴere hiɗa respecté moƴƴere nde kono amma so koynugol joni nomi ɗaɓɓiri jawdi ndin no mi heɓiri o ay mi finance l'islam mi heɓa baraji Allah ha jakay ɗum si a gonɗinali taw Allah subhanahu wa taala si a gonɗinali Allah heɓali imanu billahi Allah siɗa faala waɗay ɗo honnunde siɗa faala hajjinoye addunan fof siɗa faala darne juulirɗe ilande makko funnange hakke mutete Allah subhanahu wa taala waɗitata ɗum o ƴettantama fes ayi ko ɗum waɗi so inni wa minanasi nde yimɓe man yagguli ɓen ɓe no wiyne rabbana joomi amen atina okki men fi duniya ka aduna Allah subhanahu wa taala ine amma lahum alana e mel akhirate ka lakara mene halaqin geɓal ayi ka lakara e mala toon fiftir immorde e moƴƴere wa min hunno e maɓɓe man yagguli ɓen ɓe no wiyne rabbana joomi amen atina okki men fi duniya ka aduna hasanata moƴƴere wa fil akhirati ka lakara kadi hasanata moƴƴere ayi wa qina danda men azaba naari ko wiyete lette yiite kon ayi ina woodi yahoɓe makka ɓe toro aduna ɓe toro lakara ayi ɗum ɗo harmi toragol aduna e biiji daggiɗi ɗin na yonti kadi yew kadi yedde yeeya ha makka fi Allah subhanahu wa taala ni no sellane ko toroɗa kadi fi aduna on tigi yaha ɗon toro fi aduna hata ko fi ko harmi joni yaha ɗon toroɗa ɗon joni fi ya ar lorra musidɗo ma ay toroɗa ɗon yo Allah okkore jawdi hata andi sa heɓi ndi jawdi ko lorirandi musidɗo ma ay toroɗa ɗon yo Allah okkore jawdi har sa heɓi ndin jawdi koko waɗira goɗɗo ko boni ay la sa yahi makka sa toroto fi aduna kadi ko ya toro ko moƴƴi kon rabbana joomi amen atina okku men fi duniya ka aduna hasanata moƴƴere wa fil akhirati okka men ka lakara kadi hasanata moƴƴere ay faqina danda men azaban naari ko wiyete lette yiite kon ay sawona he Allahu akbar ko wiyete yiite kon hino hulɓini ay ɓe wi aduna ɗo yiite ala aduna ay enen ko koyiten ɗo nge yiyiten ɗo nge ko nge nema par ce que si nge yiite addano ko aduna ɗo en watano wuurde ɗo nge yiite ko nge nema na ngen wonde nge gollirde est ce que hiɗen wawi wuurde ko aduna ɗo en hara yiite ala la ay en wata wonde ɓaw nge yiite koman goldire nge alhaaliji meɗen ɗin fof nge yiite wonde nge goldirde kono yiite ala aduna ko nema ni kono ndaare on nema mo addana ɗen ɗo ko mbayi men feetata ɗo ha ƴetta junngo mum naɓa ɗo e pettum yiite hay goto men hattanda ɗum ala susata ɗum a tana ɗum haɗaka ay e pourtant le ɓoyi wona yiri noon ko nema noon ko ɗum waɗi so ɓenni yawmal qiyama si tawi woni guiteli ɗin huɓɓitama ɗe mayoje mayo ngen eyi ko ɗum waɗi so ɓenni wo goɗɗo goo wo sahabajo goo famlaɗo wo landa goɗɗo go woni ene honto yiite jahannama ngen woni yiite jahannama ngen honto nge woni oya pooɗi mo addi mo ha ka binde ndiyan ka baaru enen geeci o geeci wiyeten o baade ayi geeci on famirta nen enen leydi Sénégal ko geeci en ɗen kamen ɓeyna baade fami ko o addi mo ha ɗon o wi o ni ayi ɗum ɗo oni hino jahannama ay ɗum ko haqqan aduna Allah on fop o aduna koye hoore ndiyañ woni ko jooɗi ko ɗum waɗi kanko Allah subhanahu wa taala so faalama halkude aduna on koye nder seconde ara o waɗiti mo yeddi ɗum yo lando yimɓe annabi Nuhu ayi ko e nder seconde par ce que o aduna koye hoore ndiyan aduna on fof koye hoore ndiyan jooɗi aduna Allah on fof ko ndiyan huuɓiti ɓe joni no yawmal qiyama ɗi o baade moye toon o geeci fami ko ɗum ko ɗum fof koko huɓɓinoyta ɗum ñande tan ko wontoyta essence huɓɓine eyi ko ɗum waɗi ɓe inni yawmal qiyama si woni tun daral ngal imitama pensan jahannama huɓɓitama niwre waɗoyande ɗen ɗon ko neññande ɓeni wo niwre waɗoye ha tawa ara jungo ma ngo ñama ngon ko fayta e hunduko ma kon ɗum ko haqqan ko ɗon noon ɓe inni ɗo yo hen to yaade ɓe inni wo julɗo e kefere fof haray so jike ayi mana pensan dargal nduggu waɗoye ngu ɗon ngun ɗo yo hentade
ɓe inni o haray julɗo e keefeere fof soñjike bonɗo e moƴƴo fof haray soñjike hay ko ɗum waɗi ɓe ni pansan dargal ngal heno hulɓini dey pansan dargal so immitama fokkitama ka daroyteɗon ɗo yehowte e dargal ɗon ɗon ruukayde ɗon bonɗo e moƴƴo haray mapoto par ce que fiya ɗum aduna Allah on fof huɓɓay wona guitinde wotere curki wili immo ayi ko ɗum noon laaɗo maaki kamɓe ko ɓenndine ñande ko ɓe annitoroyta mofte maɓɓe ɗen koko salligotono ɗen kon ayi salligimen on haray hino jalbi ko ɗum ne laaɗo maaki lissalatini wurum hino wodani julde nden annora neɗɗo juulowo juulaynoɗo ko aduna ɗo moƴƴini julde mum nden kanko ne ñande salligi makko on yonnanoytomo si nden nure waɗi haray batte ka on tigi sallinata ko haray tere salligi ɗen fof hino henti hino yonnani on tigi ayi haray julɗo kañum hino mari torso ko yonnora nde ñande hay hewtoya ka inna yo dare ɗon amma noon mo juulata no walla juulani kono moƴƴintano julde mum nden oyo behe no ni ɓe ha hewtoya ɗon andi woɓɓe go ɓe annaɗa hoore makko sirate heddoto ayi par ce que ko sirate lumbete dargal yahe no waɗi woɓɓe go ko sirate ɗon ɓe heddoto ɓe inni woyndu goma ganden inni o woyndu wiyete ndu hayyu ndu ɓe inni wo sondu ɗen andi colli ɗin fof ko wiyete biliru kon ko ɗum ɓuuri wawde wirude ayi biliru wonande o anduɓe Fuuta Jalo ande ko wiyete bili sondu ndu wiiray ɗo ñallal ngal fof para ndu fowtaki ayi meɗen andi pengel amen Fuuta Jalo men yahayde ko gese ayeno biliji ɗi ara no ñallal ngal fof para ɗi wirude ɗi fowtaki ala ko wawi wirude a hewti biliru ayi o ɓeyni woyndu wiyete ndu hayyu ndun ko sirata ɗon ndu woni ɓenni biliru wiiray e mayre duuɓi wulure hara ndu hewto yaali ka danka woynu ndu ayi woɓɓe go ko ɗon ɓe heddoto no woodi yimɓe go banu adama ɓe daroyta ko dargal ko ɗon ɓe heddoto sirate ɗon sabu honnum ɓe hewtay ɗon tun tara ɓe maranta ko ɓe yennaraɓe feƴƴa sabi angal joggono maɓɓe ndeggo ɓe heddo ɗon yo sirate no woodi hewtaɓe ɗon feƴƴira ɗon wa métro ay so ɓe hewti sirate ko métro he hara ɓe lumboyo e men o yi gaɗa honnum ko golle maɓɓe ɗen okkiɓe ɗum annora julɗe maɓɓe ɗen eyi no waɗi woɓɓe goo so ɓe hewtiri ɗon ɓe feƴƴira wa oto ayi no waɗi woɓɓe goo so ɓe hewtiri ɗon ɓe feƴƴira ɗon wa moto woɓɓe goo sewti feƴƴira ɗon wa welo woɓɓe goo kadi sewti wawa doga ara ko hino dogude ayi woɓɓe goo sewti ñeega ko yo ñento doyi ha Allah walla ɗum lumboya ayi ça dépend ittiri annora gonɗinal on tigui ngal ayi no waɗi woɓɓe goo so ɓe hewti kadi behe no ɗon ha wiya nder toon puday hayyu ka woyndu hayyu ndu Allah subahanahu wa taala inni bili wuura duuɓi wulure ayi kono ɗum waɗi si pensan nder ngal timama niwre waɗayde ɗon nden nelaɗo maaki ko ɗon nelaɗo maaki jungo ngon fatuya e hunduko nden ñande ayi niwre waɗayde ko siga mum Allah par ce que ko aduna fof woni huɓɓude guitel jahannama huɓɓite ko ɗum woni o baaru o geeji ko yiyeton o geeji ko yiyeton ɗum fof ko yiyete jahannama no noon exemple ndaare tun pétrole on wona ha geeci wona yaltinede pétrole e gaz wona ka geeci wona toon ɗum woni feñude yalta fami awa o ndiyan ɗon wiye toon geeci ko yiite jahannama ngenni yawmal qiyama ko ɗum wona huɓɓiɗo ko ɗum wona waɗoyde huɓɓinoyde pas lekkungal mbete huɓɓine aduna Allah on fof cawnande wotere eyi ɗon noon ko joni noon ko ɗum noon ko ɗon noon wona e lumbede ko ngen yiite ɗum woni waɗede jeggi yawte hewtoye ka daroyte toon eyo joni noon ɓe Allah subahanahu wa taala dandi ɓen ɓe jumpoye ɗon ha ɓe yewta ɓe hettoya ka daroyte toon ka kenere ka daroyte ñaawe toon bon no waɗi no woɓɓe goɓe tawata ɓe daɗali ɓe hewti ko ɗon ɓe heddoto joni innen tun exemple ɗo joni wona ɗo waɗoɓe ɗo clandestin yaha eyo ɓe ala heddade ka ndiyan wallahi waɗoɓe ɗo clandestin ɓen fof yahi buygoy natoyi kono sa calcule heddiɓe ka ndiyam ɓen ko ɓen ɓuuri 300 personnes ko to ɗo e bateau hum yawgol lana ɓe yiyatama ko 10 personnes 15 personnes si ɗuuɗi ha 20 personnes natoyi ɗum ɗa fof heddike ka ndiyam ka awa ko noon way siyan pensan dangal ko noon way ɗo e hettoye gaɗoto ta ɗuɗo ɓen heddike sirate ayi nden tori Allah subahanahu wa taala yo Allah ɗum okkoren annora julde meɗen nden moƴƴingol julɗe meɗen nden Allah okkoren annora gonɗinal ayi minen nastino jeeya man yagguli wen ɓe no wiya rabbana jeemi amen atina okka men fu duniya ko aduna hasanatan moƴƴere wa fil akhirati okka men ka lakara hasanatan moƴƴere wa qina dandamen azaban nare lette yiite Allah subahanahu wa taala ni ulaka ɓeɗo lahum hino wodani ɓe nasibum jeɓal
mimma kasabu e konko ɓe faggiti ay ɓe mari moƴƴere e konko ɓe faggiti yawgol ha makka toro moƴƴere aduna toro moƴƴere lakara torogol moƴƴere aduna nana ko harmi na tun to waɗa toro tun ko boni ko ɗum non woni ko haɗa ta yaw ha makka tara koko boni torotoɗa yon tigui toro ko moƴƴi ay wallahu allah sari'ul hisab allah subhanahu wa taala ko yawɗo hasbore ay nam musidɓe julɓe haray ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addani en ɗo hande haray on tigui no yafinimo taw hande haray tardement on waɗi seeɗa kono haray ko alhaaliji ɗi wayi noon haray on tigui no yaafini ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV woni ko addani en ɗo hande haray kala ko hawri ga e sawaba ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawri ga e faljere ko immorde e sheytane wa ma uridu illa al islah in tori Allah subhanahu wa ta'ala faandiɓe yawgol hajji ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala newnanɓe waɗanaɓe hajji maɓɓe on hajju mabrurum hajju jaɓangu ayi saabu nelaɗo maki hajju jaɓangu ala joddi sowona aljanna faalaɓe yawde makka ɓen tawi Allah subhanahu wa ta'ala okkorali ɓe feere no ɓe yara makka yo Allah subhanahu wa ta'ala newnanɓe no ɓe yara makka aɗa tori subhanahu wa ta'ala huren ko nafata en danda en ko lorata en Allah fewnana en yirminira en saabu yeñangol en arsike danda en Allah wewata danda en katta e kasara danda en saabu gaña danda en boni iblisa Allah subhanahu wa ta'ala nawran en entreprise men on Jama TV yo nawrumo yeeso torkem Allah subhanahu wa ta'ala o tawe entreprise ji ɓurɗi mawnude torki Allah fattiki Allah subhanahu wa ta'ala Allah hida wawi don Allah subhanahu wa ta'ala waɗan men ɗum rabbana atina fi dunya sanatan wa fil akhirati sanatan wa qina azaban nar rabbana atina min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha ji'ta sahla ya hayyu ya qayyum ya razzaq Allahu latif yarzuqu man yasha'u min ibadihi al-qawiyyul aziz inna Allahu huwa razzaqu dhul quwwati matin Allahumma arzuqna ya hayyu ya qayyum aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب